maso yawe, funga macho yako, urangiza uzamure ibiganza byawe, baadaye uinue mikono yako, uvuge ngo mwami Yesu, sema Bwana Yesu, mwami Yesu, Bwana Yesu, yule ninayekukumbuka nuo ndiye, na yule asiyekumbuka ndamubabarira, nanzi imbabazi, nimetoa msamaha, sitafiti nzika, bila mnongo, ndamubabariye, nimemsamehe, ndamubabariye, nimemsamehe, mwami Yesu, Bwana Yesu, uwambabariye, uramuzi neza, namjua vizuri, yarambabaje, ananiumiza, ariko ndamubabariye, kuko nsabye kubabarira, sababu umenisini sana, ushoboze mbikore, niwezeshe nikore, Mwuka Wera, Roho Mtakatifu, nakusigiwe n'umufasha, kuachiwa kuwa msaidizi, ushoboza kubabarira, nisaidie niweze kubabarire runaka, nisamehe fulani, kaherako Bwana kwanza aramunamura, akamuinua, amukiza ibyago, akamponya kandi mateso kuri yote, buri kintu cyose kwa kila kitu chote, yamusubije, alimrudisha amukubiye kabiri, maradufu, zamura ibiganza wakire, pandisha ibyago mikono byose byari byaragiye, mambo yako yote kuri yaliyopotea, buri kintu cyose, kwa kila kitu chote, akira Imana igukubiye kabiri, pokea Mungu amekurejesha Imana ibigaruye ibikubye kabiri, Mungu amerejesha umunezero wawe uje bikubye kabiri, furaha yako imekuja, amafaranga yawe agarutse yikubye kabiri, icyubahiro cyawe kije kikubye kabiri, abana bawe urubyaro rwawe rwikubye kabiri, buri kintu cyose kikubye kabiri, Imana ikubye kabiri, Imana ikubye kabiri, Imana ikubye kabiri, tera haleluya, suhuza abantu batanu, tafuta ushauri, bitari nk'abantu,
niseme ndio nisikie ni kama niko home nawekaka kwa nyumba nasema wangekuwa wako hapa tunge dance nao amepotea amen chukua mic chukua keyboard lazima tuseme tutasimama kwenye mnara angarau kabla wengine wenye wako nje wajitayarishe kuingia amen. Yes. Wow. Mom, how are you? Alafu nilikuwa na wasiwasi nisikuje nikute yako nje. Unajua siku hizi yamekuwa international. Nilikuwa na wasiwasi sana. Nisikuje niingie alafu nikute hata wako South Africa, ako Israel. Amen. Na wengine wajifunze keyboard kwa sababu sasa si unaona mmoja akikosa kunakuwa na hiccup. Yes. Amen. Mwambie neema inamuondoka. Amen. Thank you. Tunakugojea tuimbe nitasimama kwenye mnara. Ni wewe tunagojea. Na tafadhali muimbe vile mnaimbaga kwa sababu alafu when I was away sikuacha watu wengi wakiwa na kola. Wageuke hivyo watazame nyuma. Wachapie makofi mengi. Naona wale wamewashinikiza wasikii Kinyarwanda wasikie hata Kiswahili. Wacha ndavuze ngo muhindukire mwese musuhuza abantu. Amesema mgeuke nyuma babakomera amashyi. Aha. Ngani mwicarira Imana ibaho umugisha. Ntago turi butinde. na tutachelewa hapa. Tubanje komera amashyi ijambo ry'Imana twahawe uyu munsi n'umukozi w'Imana Pastor Mutesi. Na Pastor Mutesi atumukomera amashyi asubuhi hadi muda huyu. Namwe bane baho umugisha cyane. Hata nyinyi Mungu awabariki sana. Turashimira na Captain Dan nawe wadusuye. Tunashukuru hata Captain Dan aliyetutembelea. Emma bufite ngojea. Tukaba turi kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Mutesi. Pamoja na mtumishi wa Mungu Pastor Mutesi. Tukaba turi kumwe n'umukozi w'Imana Captain Dan. Tuko na mtumishi wa Mungu Captain Dan. Rero ni umunsi mwiza. Leo ni siku njema. Kubwawe n'abawe natwe twese. Kwa ajili yako na sisi wote. Ndasaba Jado bamuhe microphone tugiye gufatanya. Wapee kipaza sauti Jado. Imana ibahe umugisha mwese. Mungu awabariki nyinyi wote. Ntago turi bujye mu bintu byinshi. Hatutaingia kwa mambo mengi kubera amasaha. Kwa sababu ya muda. Ndasaba ngo adusomere itangiriro yihuse. Kitabu cha Mwanzo. Itangiriro ibice 2 umurongo wa 24. Kitabu cha Mwanzo 2:24. Kadusome mu izina rya Yesu. Bakaba umuntu umwe. Ongera usomere Imigani 18:22. Soma kitabu cha Methali 18:22. Some mu izina rya Yesu. Imigani 18:22. Haravuga ngo ubonye umugore mwiza ababonye ikintu cyiza. Amen. Akaba agize umugisha ahawe n'Uwiteka. Amen. Amen. Asomera Abefeso. Soma kitabu cha Efeso. Ibice 5. Mlango wa 5. Kera ku murongo wa 21. 21. Dusome mu izina rya Yesu. Abefeso 5:21.
haravuga ngo kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo. Amen. 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 Mwakira ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku bintu bigera kuri 5. Tugiye kuganira ku bintu bigeze kuri 5. Haba ari ukuganduka dusomye, haba ari ugusiga, haba ari ukubana karamata, byose ngiye kubabwira ibintu 5 byagufasha kugira ngo ubashe kubaka urugo rwawe rukomere, rukubiyemo aya magambo yose dusomye. Imana irema umugabo, Mungu alipoumba mwanaume yaritegereje ibona ko afite irungu ryinshi. Mungu aliona akaona akona upweke mwingi. Ibona ko hari icyo akeneye. Mungu akaona kuna kile anafaa kuwa nacho. Irangije ibona ko nta kindi yakora. Mungu akaona hakuna kitu kingine anaweza ngo nuko isinziriza uwo mugabo, akamulalisha mume huyo, imukuramo urubavu ari we mufasha wewe. Ni ukuvuga ngo kuva uwo munsi uwo mugabo ntiyongeye kuba wenyine. Nicyo gituma habaho gusiga ababyeyi ukajya kubana n'uwo Imana yaguhaye akaramata, kubera yuko ni wewe Imana ibikuremeye. So hari ibintu 5 rero bituma urugo rukomera. Byakunda kubibwira abageni cyane n'aba dufite Emma nawe abyumve ko hari ibintu agomba kwitaho. Ikintu cya mbere ni ugusenga. Urugo rudasenga rurashukwa, ntirwihangana, nta mwuka wera urubamwo. Kandi umwuka wera niwe mufasha Imana yadusigiye, uzadufasha kutuyobora mu gihe hatabaho imbaraga z'amasengesho ngo ugire ikiganiro hagati yawe n'Imana. Uragize urugo rwawe amasengesho, hari ibindi ruragira cyangwa se hari ibindi biruyobora. Niyo mpamvu rero hagomba kubaho amasengesho, hagomba kubaho gusenga, hagomba kubaho kuba imbere y'Imana. Haleluya. Ikindi cya kabiri, kubahana. Niho nyine wavuze kugandukirana. Ntago ari umuntu umwe Imana ivuga ko ari ugomba kubaha undi akabireka. Sometimes abagabo hari ibintu babumva ko bo bitabareba, ahubwo bakumva ko abagore aribo bagomba kwikorera capacity y'ibyo bintu. Ariko iyo mwese mutari ku munzani umwe, umunzani umwe urananirwa, undi uzamutse undi uri hasi, kandi uri hasi unaniza uri hejuru. So ikintu cyitwa kubahana gituma abantu bubaka urugo bagakomeza urugo. Uko waba umeze kose, uko waba warize amashuri, ushobora kuba uwo mushakanye atarize we warize, ushobora kuba imiryango yawe ikize iyo waba itakize, ushobora kuba ufite amafaranga watayafite, ariko mu gihe wemeye yuko mugomba kubana karamata, hagomba kubaho kubahana. Amen. Haleluya. Turi kumwe? So kubahana mu busanzwe umuntu utubahana no mu buzima busanzwe ntatera imbere. Ntabwo ushobora gutera imbere utubaha abandi. So n'urugo kugira ngo rukomere rero habaho kubahana. Cya gatatu, communication. Kominikana. Iyo ngeze kuri communication, at least abadamu twebwe turagerageza cyane ko abadamu
sana wamama bakunda kumenya amakuru bakayaboroka. wanapenda kujua mahabari sana. Abadamu Wamama ushobora kumubwira uti ubu ushobora kubaza ikintu cyose cyabaye mu materaniro kurinda dutaha, anaweza kuwa amejua kila kitu kimefanyika kwa ibada hadi akabazi n'umwenda wambaye ibara ryawo. atajua hata nguo mtu amevaa. Ariko abagabo Lakini wanaume ashobora gufata aya magambo 3. anaweza kushika maneno Noneho abagore rero hakuntu umugabo agenda kuvuga ngo byagenze bite, kwa sababu anauliza imeenda aje. ukabona agumye kugufosinga ambwira yewe Unaona anaendelea tu kukuuliza niambie. ati twagiye materaniro babwira ijambo ry'Imana basomye muri Yobu, nibyo hari ibindi ushaka ko nkubwira. Kwa ibada tumesoma kitabu cha Yobu. Abantu bafite abana bagenda bagurire yogurt. Watu wenye wako na watoto wapeleke nje wanunulie yogurt. Turi hano mu bukwe, Kwa hapa kwa harusi dutuze. tutulie. Noneho Kwa hiyo abagabo bo bagira amagambo make, wanaume wako na maneno machache, ariko umugore aba ashaka kumuha udukuru twose. lakini mwanamke anataka habari zote. Muri ibi bintu byose navuze hejuru, Hizi vitu zote anaongea. ariko 70% 70% isenya urugo inayobomoa ni communication. yani mahusiano. For example, Kwa mfano, ushobora kuva mu gitondo uje kureba bishop, unaweza kutoka nyumbani umekuja kumuona bishop, kabwira umudamu wawe Emma ngo nje kureba bishop, naambia mke wako naenda kumuona bishop. wagera hagati telefone yindi ikaguhamagara, Katikati simu inakupigia, ugahita ujya Karen, unaenda Karen, kandi afite amakuru y'uko uje Kasarani muri biro ya bishop. kuna habari kuwa umekuja Kasarani kwa ofisi ya bishop. Ikintu cyose bazaguhimbira bakubonye Karen Kila kitu chote watakuwekelea kwa sababu wamekuona Karen. kizagufata kuko communication yawe yarabaye mbi. Itakushika kwa sababu mahusiano yako mawasiliano imekuwa mbaya. We azibaza Yeye atajiuliza ko yajaje kwa bishop, mbona alikuwa amekuja kwa bishop. nkaba numva ari Karen, Na nasikia amefika Karen. hakaba hari umuntu umbwenga mubonye Karen. Kuna mtu amesema amemwona. Ubu uyu mugabo ntajya agira imico mibi ntazi. Huyu mwanaume sinawezekana na tabia mbaya nisiyojua. So abagabo kenshi rero communication ntibayigira, Wanaume mambo ya kuwasiliana. maze umugabo aragiye guturaho n'abashyitsi atakubwiye. Mwanaume anaweza kuleta hata wageni bila kukwambia. Ati sori nyine nzanye abashyitsi akabikubwira, ariko ati uri no mu cyumba ngo manuka abashyitsi baje. Anasema pole tu nimeleta wageni, hata ukikuwa bedroom wanakwambia wageni wame. Ariko burya abadamu bakunda communication. Lakini wamama wanapenda kuwasiliana. Noneho iyo utangiye kumwumvisha Kwa hiyo ukianza kumwambia asikie maelewe, ko atakiri umusiribateri ari marriage, kumuelewesha kuwa bado yeye sio single, ameoa, agomba kukumenyesha nka nyiri urugo nawe ko abashyitsi baje, lazima kujulishe kuwa wageni wamekuja kama na yeye mwenye nyumba. ahatangira kuvuga utangiye kuntegeka mu rugo rwanjye. Rero Anaanza kusema sasa wewe unaanza kuniamuru kwa nyumba yangu. cyane rero Abanyarwanda, Na sana Abanyarwanda mu abantu tuvuga ururimi rwacu rwumvikana, tunaongea lugha, waba uri Umurundi, ukiwa Murundi, waba uri Umunyarwanda, ukiwa Mnyarwanda, waba uri Umunyamurenge, ukiwa Mnyamurenge. ahantu umuco wageze Kuna mahali culture imefika, usa nkaho ushaka gupeza agakiza ko dufite. unaona kama umejaribu kupima okovu tunayo. So instead yo gushyira Imana imbere Kabla ya kuweka Mungu mbele mu rugo rwawe, kwa nyumba yako, uzanye umuco. umeleta culture. Niba muyomba wa yarinjiraga akangana abana bakirukanka, Kama anko yako alikuwa anakuja anapiga, nawe ushaka ko umugore n'abana bakumva bakirukanka. naona nataka mke na watoto wakusikie watoroke. Utandukanye yuko Ni tofauti kuwa muri abantu babiri badahuye. watu wawili wasiokuwa So, hagati aho rero utangira kumva ko watangiye gusuzugurwa n'umugore, Sasa hiyo naanza kusema mke ameanza kunimaliza. cyangwa se niba hari abantu mushaka ko baba mu rugo mukabana, Ama kama kuna watu mnataka kuleta kwa side y'umudamu side y'umugabo mutabiganiriye, ba bantu ntago baba mu rugo amahoro. zaidi ya mwanamke ama mwanaume, wale watu hawataishi kwa amani. Niyo mpamvu mbagira inama abantu bubatse, Ndio sababu na washauri watu wenye you have to be careful lazima muwe makini to make your own decision kukamata hatua without to form your wife. bila mke wako. So nukuvuga ngo ushobora kwisanga, Unaweza kujipata, twebwe ukuntu turemye muri kamere y'abadamu turemera kugira ngo amahoro aze, wanawake tunakubali ili amani ingie kwa nyumba. ariko akajya gusyonyereje agasyonyera ineza agasyonyera agatsitsi n'agasyonyera ivi. Si wewe wamwizaniye mutumvikanye, Si wewe ndio umemleta bila kuelewana. ejo akamwima amata, Kesha na mnyima maziwa, ejo akamwima isukari, kesha na mnyima sukari.
ejo akamwima inyama, kesho namunyima nyama, icyuya kikakubirana wa mugabo we. jasho itakutoka mwanaume. Uyu mugore arananiye, Naanza kusema mwanamke nta communication yabaye, hapakuwa mawasiliano ujya kuzana umuntu mu rugo ngo mubane. kabla ya kuleta mtu muishi pamoja. N'abadamu nuko Mama ni hivi, ntabwo ushobora kuvuga ngo ni urugo rwanjye, utasema oni kwangu, cyane rero iyo ufite akazi ufite n'amafaranga, ukiwa na kazi na pesa, ngo ntuzagire icyo ubanjye nzabamenya. sema mimi ndawajua. Ahatari communication, Kama hakuna mawasiliano, nta mwuka w'Imana uhatura, hakuna roho wa Mungu atakaa. haba amahane. Kunakuwa na vita. Abantu bashakanye, ureba umuntu wambaye impeta ko yashaka, umubwira utigira communication. Angalia mtu kama amevaa ringi ya ndoa, mwambie kuwe na mawasiliano. Nutarashaka umubwire ngo wumvishe aho ugana, Na yule hajaoa mwambie unasikia mahali unaelekea. so rero communication isenya urugo. Mawasiliano huwa yanavunja ndoa. Ejo bundi nari mbabwira umudamu yarimo ambwira ati nsengera. Juzi alikuwa anasema kuna mama alimwambia muombe. Umugabo yafashe rero umugore atabizi, Baba mwanaume alishika deni bila kuambia mke wake, ananirwa kwishyura atarabwiye umugore, akashindwa kulipa bila kuambia. baraza batwara ibintu byo mu nzu, Akachukua vitu za nyumbani, ntago umugore abizi. mke wake hakuwa anajua. Ngamubaze, Alipomuuliza urambwira ibyo gukora mu rugo rwanjye, akanambia onje utaniambia kile cha kufanya kwa nyumba yangu. ujya mugore ntazongera kukwizera. Huyo mwanamke hatarudi kukuamini. Communication ni ukuvuga ngo nuguhana amakuru, kumenyekana. Niba ari umudamu ugiye muri salo, uvuga ugiye muri salo. Kama ni mwanamke anaenda saloni lazima aongee. Niba hari n'abantu benshi usanze mu salon, umumenyesha utishe rishobora gutinda, hari abantu benshi. Hata kama umepata watu ni wengi wako kwa line, mwambie watu. Uzi ko utuntu dusenya urugo ari akadomo gusa. Unajua kitu kinabomoa ndoa ni kitu kadogo sana. Kubaka biragoye. Kujenga ndoa ni ngumu. Urebe budget mwashize mu bukwe, Angalia budget mmeweka kwa. ariko nimujya kurusenya, Lakini mtakapoenda nta n'igiceri cya 50 cyajyaho. haitaitisha hata shilingi 50. Just ururimi rwanyu Ulimi wenu nirwo password hiyo ndio password yo kugira ngo mwubake cyangwa musenye. muendelee na ndoa ama mwenye. Sometimes njya nkunda kubwira abantu, Napenda kuambia watu ujye wirinda gupfa guhubuka kuvuga, jiepushe na ujilinde sana kuongea ghafla, kuko akarenza umunwa karusha ihamagara. kwa sababu kitu kikishapita ulimi kukirejesha ni ngumu. So ikintu cya kane, Kitu cha 4 kwizerana. yani kuamini. Trust your husband, trust your wife. Muamini mke wako, kumwamini mume wako. Uko abantu baguha amakuru yiwe, Vyovyote habari wanaweza kukupea. reka mbabwire bageni, Wacha niwaambie mabi harusi. uba waragiye Emma wagiye gushaka uyu mukobwa, hari abandi bamurambagije. Ulienda kutafuta msichana na kulikuwa wengine walikutangulia kumuona. Nawe wagiye gushaka Emma, hari abandi yarambagije. Na wewe ulienda kuna wengine alikuwa anataka. Ariko ugasanga sometimes abantu barashwanye mu rugo ngo bambwiye ko wakundanaga na runaka, wayo utarankunda. Unapata watu wanagombana ati ulikuwa unapenda fulani, ulikuwa hujanipenda. Ikibi nuko azamukunda yaragukunze. Mbaya ni kuwa ampende na ameshakupenda. Ariko uwo yakunze ataragukunda, business yawe ni yihe aho ngaho. Lakini yule aliyetangulia kupenda kabla yako, shida ni gasanga umusatsi wawe upfuye n'uruhara rwaje, umepata umeng'oa nywele hata upaa umekuja. ngo bambwiye ko waganire na runaka kandi mwarakundanaga. Walisema uliongea na fulani na mlikuwa wapenzi. Umunsi agushyira imbere y'abana akakwambika impeta, Siku alikuweka mbele ya watu akakuvalisha. ni igitego yatsinze aba ex bose kuri wowe wa mbere. Ni ushindi, alishinda wale waliokutangulia. Icyo ni igitego cya mbere. Hiyo ni goli la. So don't mind the past, Usifikirie kwa yaliyopita. enjoy your present. Furahia ya sasa. Nayo ibyashize Yaliyopita ni ibyashize. yamepita tu. Nashaka we yamukunze kwa kane, uri bukore ubukwe kwa gatanu. Akitaka mpende Thursday na utafanya harusi sasa. Icyo nzi nuko ku cyumweru uzaba uri mukayema. Ni juu sana, ikifika utakuwa ni mke wa Emma. Hari icyo bitwahera? Hakuna chochote. Ariko ugasanga ngo bambwiye ko, Unaanza kusema waliniambia. ngo namubonye ni nomero yiwe. Niona na namba yake. Hari igihe misiyo nawe itararangira hagati ye n'Imana. Inawezekana mission yake haijaisha kati yake na Mungu. Sometimes rero utwo tuntu dusenya urugo. Wakati mwingine hizo vitu zinabomoa ndoa. Sibyo yitanga ishaka. Siko witwa tanga ishaka. Kubw'Imana ninde tanga ishaka? Ndabona hano banyandikiye tanga ishaka kubw'Imana ku gitabo mfite hano. Murebe certificate secretary ataba yabahaye amazina yandi. So sometimes rero biba byiza, wakati mwingine inakuwa vizuri iyo wamenye weakness y'umuntu muri kumwe.
Ukijua udhaifu wa ule mtu mko na yeye. Ni ukuvuga ngo Inamaanisha ugomba kuba maso ma certificate ndagiye. lazima uwe makini. Ugomba kuba maso Emma. Lazima Emma uwe makini. Na ukaba maso. Na wewe uwe makini. Uwo bakundanye kera. Yule walipendana kitambo. Byararangiye. Imeisha. Na wewe yakunze cye byararangiye. Na yeye aliyependa imekwisha. Icyanyuma Cha mwisho ni ukuri. ni ukweli. Kugira ukuri. Kuwa na ukweli. Ni ukuri. Ni ukweli. Abantu bagira utunyoma. Watu wanakuwa na tuongo. Mwimisa abantu bafite ka virusi ka corona kitwa akanyoma. Kuna virusi inaitwa uongo. Uza akanyoma. Najua uongo. Ngiye maze iminsi mbwirano ni corona dufite ni utunyoma turi mu bantu. Amemaliza siku akisema tuko na corona ya uongo. Abantu basigaye bambara utunyoma. Watu wamevaa uongo. Bakisiga utunyoma. Wanajipaka uongo. Bakarya utunyoma. Wanakula uongo. Bakisegura utunyoma. Wanajitafutisha kwa uongo. Ukibaza. Unajiuliza. Niki gitumya yambara akanyoma? Kwa nini amevaa uongo? Nibarangaze Emma. Wasifanye Emma asiwe makini. Ibyo utabateguye mbere ubu bwo ndabikwambuye rwose untega amatwi ndebe. Vile venye kuandaa mapema basi amekunyang'anya, inabidi usikilize. Ukuri nicyo kintu Imana ikunda kuko Imana ni ukuri. Ukweli ndio kitu Mungu anapenda kwa sababu Mungu ni kweli. Hiyo wabia rusi. Niba hari utuntu utamubwije ukuri nawe utamubwije ukuri. Kama kuna vitu mkuambiana ukweli kati yenu. Umenye ko kava intandaro yo gusenya. Ujue inaweza kuwa chanzo cha kubomoa ndoa. Igihe cyose cya fiançailles mwahawe, wakati wote wa uchumba mlikuwa nao, kwitegura ubukwe, kujiandaa harusi, wahawe igihe cyo kuba wabwiza ukuri uwo mugiye kubana. ulipewa na muda wa kumwambia ukweli yule mtakaye. Ngiye ndashima Imana, yeye anashukuru Mungu. Igihe nari ndi muri fiançailles n'umutware wanjye, wakati alikuwa kwa uchumba na mume wake, twicaye ahantu, wakati walikuwa wanakaa mahali, niwe musore nabonye ku isi uvuga ukuri. yeye ndiye wa kwanza aliona kusema ukweli. Ubwo uwanyu simuzi, uwanjye niwe nabonye wavuze ukuri muri fiançailles. Wenu hamjui, anajua wake alisema ukweli kwa wakati wa. Arangije arambwira, akamwambia ngo urakaza neza mu buzima bwo guhangayika. Alimwambia karibu kwa maisha ya kuteseka. Ahantu yasohokanye, mahali alikuwa amempeleka, nanga kurya nkabona ko adafite n'amafaranga ari bwishyura ibyo bintu. Alikataa kukula kwa sababu aliona hana hiyo pesa ya kulipa. Na waragenda yaka isosi kubera ari ya make idafite ikindi kintu. Na yeye akaenda akaitisha supu kwa sababu ilikuwa pesa kidogo. Ariko lakini yarambwiye, alimwambia nta muryango mfite ukize, sina familia tajiri, nta mafaranga mfite, sina pesa, nibi ngusohokanyeho, na hii nimekuleta hapa. Umuntu mpaye mugenzi wanjye, mtu amenipea tu rafiki yangu. Urakaza neza mu buzima bwo guhangayika. Karibu sasa kwa maisha ya mateso. Nta benzi mfite, sina gari benzi. Ushobora no kwisanga nkujyanye mu mabati. Unaweza kupata hata na kupeleka kwa nyumba ya mabati. Ugende witekerezeho. Enda ufikirie kwanza. Niba uzabana n'umuntu w'umukene, kama utaishi na mtu maskini. Umuntu abwira, mtu alikuwa anaambia we afite akazi keza. Yeye alikuwa na kazi mzuri. Ariko nari nibitseho amakuru y'ijuru. Lakini alikuwa na habari za mbingu. Bwira mugenzi ngo ifite amakuru y'ijuru ni byiza. Ukiwa na habari za mbingu imetosha. Njewe twagiye guhurana n'ifite amakuru y'ijuru. Yeye walienda kupatana kiwa na habari za mbingu. Kuko unirinda guhubuka. Kwa sababu si vizuri. Hari ibintu tuba twaragiye mu karogete kavuga ngo iyo mbimenya. Kuna maneno mtu anasema baadaye anasema heli ningejua. Ariko mu bintu bibaho byose, kwa mambo yote yanayofanyika, n'ababyeyi banje bazi, na wazazi wake wanajua, ni indahiro. Anakuwa anaogopa kiapo. Nubaha indahiro. Anaheshimu kiapo. Ndamubwira, akamwambia ni wewe mume ngiye kwereka iwacu, nitaenda kuonyesha kwetu, ni nawe ugiye gukwa, na ni wewe utatoka, nawe ngiye kurahira kuzamura akaboko nkarahira, wewe ndiye nitainua mkono ni ape. Bivuge ngo inamaanisha ubutindi bwawe ufite n'ubwose, umaskini wako wote ninge mugishuje kubukumaraho. ndiye baraka na kuja kukuondolea. Ndamubwira I don't care. Akamwambia mimi sijali. Icyo Imana yambwiye muri wowe, Mungu ameniambia no kuzatuma nkora umurimo w'Imana neza. Utaniacha nifanye kazi yangu. Nuwo musore nashakaga. Huyo ndio mwanaume. Sinashakaga amasura. Hakutaka sura. Ibi bintu musumbukana n'amasura.
Hivi mnatafutana isura itarimo Yesu irakugaragura ukanywa amazi. Sura yenye haina Mungu itakuvuruga chini utakunywa maji. Sinasumbukanaga n'amafaranga. Hakukuwa nateseka na pesa makujali. Kuko njya sengera abantu bayatunze batayararamo amahoro. Baba anaweza kuambia watu waponazi wanamleta. Na diringaga n'iki muri we ndani. Alikuwa na dili na kile kiko ndani. Icyo nicyo kizatuma urugo rwaguka. Hiyo ni itafanya nyumba ikiendelea ama ndoa. Ibintu muri iyi minsi mushaka amaviza. Hizi vitu mnatafuta visa. Mwagera mugaterana ingumi mukaba bamanyobwa mukiri bato. Mkishafika huko mnapigana mangumi mnakuwa. Niba ushaka viza Imana izaguha viza. Kama unataka visa Mungu atakupea. N'urukundo rwa viza uzatahira viza ibindi ntuzabitegereza. Mapenzi ya visa yataishia kwa visa tu. Amafaranga niba ari ushaka uzayahabwa bagutera ingumi bayaguha. Kama unataka pesa utakupea pesa na ngumi kishindikiza hizo pesa. Ngerera mama ntarankubitaho. Yeye hata mama yake hajamchapa. No kwishuri bayi barabahaye oda ko nta muntu nkubita. Hata shule waliwaambia hawezi. Ubwo rero ngo umugabo nkubite. Kwa hiyo sasa mwanaume akuja. Numvaga ntarwubaka. Alikuwa anasikia hawezi. Abagore mwihanganira inkoni Imana ibaha imbaraga nuko. Mama wenye mnavumilia makofi na magumi Mungu awapendi. Njewe ntinyi inkoni. Yeye anaogopa kuchapa. Naguhisha amashyo yose y'inka nunzi. Naweza kukupea ng'ombe zote ni. Lakini kiboko. So rero hari igihe warashatse inkoni. Kuna kipindi kingine umeoleka kwa kiboko. Ubu ugasanga umuntu ngo cyeko nibwo umva ukomeze ko sapfa kuba afite ifaranga. Hata akuwa aje bora akuwe na pesa. Ifaranga. Pesa. Ifaranga. Pesa. Ifaranga ritarimo agakiza ni nk'umuyaga uhuha ni nka serwakira. Pesa zenye hazida nani Mungu ni kama upepo peke yake tu. Mwubaka urugo rurimo Kristo. Mujenge ndoa iliyo ndani Kristo. Tugiye kubarahiza. Tunaenda kuwapisha. Kandi nizere ko mwabitekereje. Tena nafikiri mumefikiria kabla kuja hapa. Turashima Imana. Tunashukuru Mungu kaya masaha. Kwa kuwa masaa kama haya. Dushobora guhagarara. Tunaweza kusimama. Tukavuga Imana turi mu mahoro. Tunaongea Mungu na tukiwa kwenye amani. Rero nta kizabuza kusengera urugo rwawe. Kuna kitu kitakataza kuombea ndoa yako. Kubera ko uzaba uri mu mahoro. Sababu utakuwa kwenye amani. Nasabaga ababyeyi bo kuri side ya Betty ni Betty ya Betty. Wazazi wa ngambo ya Betty. Bahaguruka ababyeyi ku ruhande rwa Betty. Saidi ya Betty wanaweza kusimama. Mbampere microphone mbibariza akantu kamwe. Wawapee kipaza sauti waulize maswali. Aka abantu bakoze ku byuma bagera. Watu wa vyombo wa Mbampere microphone. Wawapee kipaza sauti. Uyu munsi ufite indahiro zikomeye cyane. Leo kuna viapo vikubwa sana. Uyu munsi indahiro ndi barahize ntago natahije abandi. Viapo za leo hata wengine hawatawahi kuwapa hivyo. Kubera ko Emma, kwa sababu Emma yakuyobora umukumbi w'Imana. Anaenda kuongoza taifa la Mungu. Uyu munsi rero aguhambira ibikomeye. Leo watakufunga kabisa. Uyu munsi urarahira nk'izigihugu. Reka mbibarize. Wacha waulize kwanza. Ndashaka mbibarize. Anataka waulize kwanza. Mbere yuko tubasezeranya. Kabla ya kuwaungisha ndoa. Niba mubyemera. Kuwa kama mmekubali. Ko gahunda zose Emma yazitunganyije. Kuwa kama Emma amefanya mipango yote. Twebwe dusezeranya abantu imiryango yemeje ko babana. Sisi huwa tunaapisha watu kama familia imekubali wakae pamoja. Niba rero mubyemeye muratubwira ngo gahunda zose zigenze neza ni sawa ko basezeranya. Utatuambia kuwa wametimiza mipango yote ili waweze kuwafikisha ndoa. Turabyemeye gahunda zose twazitunganyije kandi zagenze neza twabasabaga kubasezeranya. Amen. Nasema wamekubali sheria zote waliwaomba wametimiza kwa hiyo waungishe ndoa. Imana ibaha umugisha cyane. Mungu awabariki. Reka mbabwire impamvu tubaza ababyeyi mwicarire. Kwa nini wanauliza wazazi? No kugira ngo tumenye neza. Ili wajue vizuri ko ibyo ngibyo tugiye gukora tubyemerewe. Kuwa hayo wanaenda kufanya wamekubaliwa. Ko imiryango imeze neza. Kuwa familia ziko sawa. Ku ruhande rwa Emma. Wasaidia Emma. Hari gihe wenda mwamwaje ariko mutumvikana n'abantu mugiye
Unaweza kuwa umekuja lakini hampatani. Abahagarariye ababyeyi ba Emma nabo bahaguruke. Wale wamesimamia Emma wasimame. Ni Revera. Ababyeyi bose ku ruhande rwa Emma. Wazazi wote upande wa Emma. Mumere umuntu umwe microphone. Mpe kipaza sauti mtu mmoja. Gahunda zose zimeze neza. Hagati y'imiryango. Hakuna tatizo kati ya familia. Ibintu byose bimeze neza cyane. Amen. Amen. Bakomera amashyi. So ndasaba kugira ngo Mpare na Marene banzanire abo bageni. Ataomba Metro wakuje walete biharusi. Pare na Marene munzanire abageni. Na yule ameshikiza Emma. Cyiciro nagiteguriye indahiro zacu. Kila kipengele amekiripangia kiapo. Ugiye kubanza urahire isezerano ry'urukundo. Utaapa kwanza ahadi ya upendo. Isezerano rya mbere. Ahadi ya kwanza cyangwa indahiro ya mbere. Ama kiapo cha kwanza. Ni urukundo. Ubwo ndasoma niba wumva ari ibyo urabaye yego niba wumva utabishoboye uvuga uti ibi sinabivamo. Akisoma utasema ndiyo ama hii siwezi. Ubwo uravuga izina ry'umudamu, ndavuga izina ry'umudamu ubyumve neza. Taongea jina la mke wako usikie vizuri. Nuvuga ngo ikintu cyose ubugiye kurahira hano Emma. Kila kitu chote unaenda kuapa hapa. Imana yo mu ijuru ibikirimo n'abakozi b'Imana. Mungu wa mbinguni yuko hapo hata watumishi wa Mungu. Wowe Emma uremera gukunda Beata. Ubwo si Beatara? Kuzamubera umufasha mwiza mu bihe byiza n'ibikomeye mu mibanire yanyu mu byishimo ndetse no mu buzima kugeza Yesu agarutse cyangwa se urupfu. Ndabyemeye. Mukomera amashyi. Isezerano rya kabiri ni ryo kubahana. Ahadi ya pili ni heshima. Uradusezeranye ko uzubaha Beata. Turi kumwe? Kwa pamoja. Uremera ko zubaha cyangwa se kubahana na Beatrice mu buzima bubaho bwose, mu bitekerezo azaguha, mu kukubera kugisha inama cyangwa se kumugira inama ukazumva mu rugo rwanyu rwombi. Uremera ko hazabaho kwicara mu kajya inama? Ndabyemeye. Nakubwiye ko nkuraho izi ndahiro zitandukanye. Uyu agiye kuba pasiteri kandi pasiteri akeneye umufasha. Sibyo? Mchungaji na mchungaji anahitaji msaada. Kugira ngo akomere nuko yazaba akomeye zaidi. Aendelee lazima na yule awe na nguvu. Ikindi ugiye gusezerana isezerano rijyanye n'ubudahemuka. Utaapa kiapo cha kuwa mwaminifu mimi. Wowe urayemeza ko wowe Emma uzaba indahemuka muri byose? Ntuzahemukira uwo mwubakanye Beatrice mu buryo bwose? Uzaba inyangamugayo imbere ye nk'umukozi w'Imana? Ndabyemeye. Ngiye kugusezeranya irindi ryitwa ubuntu, kugira ubuntu. Abashumba b'Abanyabugugu ntibabaho ntibubakana urugo. Mchungaji wa choyo hawafai. Wowe Emma uremera ko imbere y'abantu n'imbere ya Beata icyo azakubwira ko mugifashamo abatishoboye, uremera yuko muzafashanya kwihangana ndetse no mu ntege nke zose ukamufasha kugira ngo habeho gushyigikira muri byose? Yego ndabyemeye, nzamufasha. Imana iguhe umugisha. Amen. Uriya we ntago muhindahiro nyinshi. Uyo hata kupea kuwapa nyingi. Wenda muha dukeya. Owe Beata uremera ko Emma azakubera umutware wawe w'ibihe byose, mu bibi n'ibyiza, ababaye cyangwa yishimye, akennye cyangwa akize, mbese uzamukunda uzamukuyakuya kugeza Yesu agarutse cyangwa se mutandukanyijwe n'urupfu? Urabitwemereye? Yego ndabyemeye. Murumvishera? Yego ndabyemeye. Amen. Imana ihumugisha. Noneho nawe hari isezerano ugiye kurahira kutwemerera nk'umudamu w'umukozi w'Imana, rivuga ngo gusezerana gushyira Imana imbere. Murabyumva? Wowe Beatrice urasezeranya Emma ko
ko uzashyigikira Imana iri muri we mu bihe byose mu rugo rwanyu, kandi ko uzafata kumwubaha ndetse no kuragira umukumbi w'Imana. Urabyemera? Inshingano zose zijyanywe n'umurimo w'Imana nk'umudamu urabyemera ko uzazubahiriza? Yego ndabyemeye. Imana ibaha umugisha. Mubafashe microphone batuzanire impeta. Amasezerano yose niyatanga hari nyinshi ariko iyi si yanjye. Ijuru rikabaho, uwizera azabona ayo masezerano. Dufite ababyeyi bamaze igihe, imyaka akidadi memariza miaka ngapi kwa marriage? Miaka? Nataka awazazi bakuje waombee hizi pete. Nibaze kuko bamaze imyaka 30. Iyi nema baze bazisenge. Niba tugiye uyu ni umugore n'umugabo n'abashumba ba hano bitorera. Mumeni wachungaji wa kanisa letu. Tuje umwe arafata imiti imwe n'undi afata indi. Mmoja atashika. Lakini hii ni ya mwana. Hii ni yana. Sasa muziweke juu muombe hizo pete. Nibazishinde hejuru bazisenge. Yes. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Tunakushukuru Mungu tukijua kwamba una uwezo wa kutenda mambo mema na makuu. Wewe ambaye upatanishapo ndoa, ni ya kwamba hawa wapendwa ukawatendee mambo mema na makuu. Wanapoanza maisha mapya katika maisha yao, ni ya kwamba ukaonekanie na kuwatendee mambo mema. Wanapofaa hizi pete, Baba wa mbinguni, zikawakumbusha katika maisha yao wamepatanishwa na wewe katika maisha yao, na ukazidi kuwaonekania, ukazidi kuwatendea mambo mema na makuu, ukazidi kuwafanya Mungu wa majeshi kitu kimoja Baba, katika mapatano, katika jina la Kristo Yesu aliye mwamba na mwokozi wa maisha yetu. Tunaombea wakaishi miaka mingi wakiwa kitu kimoja, wakiwa wanashauriana, wakiwa Mungu wa majeshi umewaongoza, ukiwa mshauri wao, katika jina la Kristo Yesu aliye mwamba na mwokozi wa maisha yetu. Baba, tunaomba kuwatendea mambo mema na makuu. Mungu wa majeshi washughulikie na uwajali katika maisha haya na katika maisha yajao, ukawe Mungu wa majeshi msaada wao na mshauri wao. Na ni katika jina lako ewe Mungu ishie na Yesu Kristo aliye mwamba na mwokozi wa maisha yetu tumeomba na hata kuamini. Haleluya. Pige Mungu makofi. Mungu abariki. Je, gufata impeta y'umudamu wawe na wafati yawe. Tachukua pete ya mke wako na hiyo ni umudamu wawe. Akubwa ngo uyimuhese. Alikwambia kweli. Iyi ni ya. Nizere ko wabibonye neza kugira ngo ndebe kazi, Nuvuga ngo ufashe yuyu nawe afashe yawe uko mugiye kwambikana impeta. Cyangwa wibeshye. Beatrice urabona gute? Iyo ni yawe? Sobona. Iyuyu ni ufata. Iyawe ni yafata. Yes. Bapare ntago babanyuriyemwo uko bimeze. Noneho iyo bigeze mu kwambika impeta, njyewe ntago mbibavugira. Mwe muretse ko mbona mushaka kuzambikana? Mbona mnataka kubishana? Ururabura rujyana he? Mare narahari. Ibi ni iki noneho? Mare bagukuyemo rero kumugaragara. Nta muntu nishaka hano uretse abangaba. Nataka mtu mwingine isipokuwa hao. Iyo bigiye kwambikana impeta, wanaenda kubishana. Je, bimwe ngo mubwire ngo ngewe ngo runaka.
bajya gukundana nari impare. Ila kumwambia ngo mimi fulani ngo waambie wakati walipendana yeye alikuwepo. Ayimwambike Amuvike amwivuganira imitoma nyine imwe yamutembere. Maneno matamu ya mapenzi. Abimwibwirire. Amwambie peke yake. Amwambike impeta. Anakumvalisha. Eshaka ngo birya nuko ari bishop. Wabivugaga nkwambika impeta ubundi iyi mpeta simba narayikwambitse. Nilisema je bishop usike kuvalisha. Sibyo? Ni kweli. Ubwo noneho ninde wabanje undi kurambagiza undi niwe wakurambagiza wewe. Baguhe microphone. Noneho ugiye kutubwira kumwambika impeta umubwira amagambo meza. Natwe tubyumve koko. Tusikie kabisa kwa masikio yetu. Mitoma neza twumve ko pasteur abishi. Ubundi abapasiteri bahora mu mwuka bakagira ngo nituba no mu mubiri. Uyu munsi uve muri sharabaraga ugiye kwambika impeta umugeni. Zamura ikiganza cyawe tubibone neza. Aha. Utubwire ne. Aha. Mwambitse impeta. Inde. Wowe kubw'Imana Betty. Aha. Mbifashijwemo n'imbaraga z'Imana. Tajya mu ndimi. Kuko nakubonye kuko ariyo yabishatse. Niyo yatangije ibi ngibi kandi iranabishohoje. Yego. Imana ishobora byose. Yego. Izagufashe. Yego. Mu gihe cyose tuzaba turi kumwe. Yego. Kandi tuzagere ku bwami bw'ijuru nk'uko Imana yifuza ko tugomba kuyikorera iminsi yose yo kubaho kwacu kuzageza tuvuye muri iyi si. Yewe imitoma ya pasiteri mwumvise imitoma ya pasiteri Beatrice, niyo mpamvu nakurahije bitandukanye. Si yarangiye kabaye kandi twumve mama pasiteri. Mama pasiteri ngawe uyu muhanuzi rero agira atakwatuza gusa. Nakahe? Aha. Nakakaye. Uvuge cyane ntudusondeke. Oya. Ngiye kubw'Imana Beata. Mutuza mwumve imitoma ya mama pasiteri. Ngiye kubw'Imana Beata. Nambitse Emmanuel iyi mpeta. Nyimwambitse mukunze. Kandi hamwe n'Imana izabidufashemo ubuzima bwanjye bwose. Ukaboko nako kamufate. Aha. Uko mwambitse iyi mpeta. Aha. Urukundo rwanjye rwose nanjye niko ndumuhaye. Kandi n'ijambo ry'Imana riratubwira ngo tujye dukundana. Nanjye nzamukunda ubuziraherezo. Ngaho mutwikurure. Buhoro. Buhoro. Ima nta maandamano ihari. Hakuna jenzi hapa. Wende pole pole. Aha. Aha. Ndagutwikuruye kugira ngo n'abatari barakubonye bakubone. Aha. Kuko uyu munsi ni wowe nacaguye mu bandi bose. Ngaho muhobere. You are right. Aha. Yemwe nawe udafite uwawe koma amashyi. Ongera uyakome niba nta sharugira. Amen. Ariko mwumvisha imitoma ya pasiteri.
Ega abantu bashaka abapasiteri. Amen. Hagiye kubaho gusinya mu gitabo. Wanaenda kusaini kwa kitabu. Hari n'ikindi gitabo nza gusaba. Na kuna kitabu kingine. Kuko ndamara kumusezeranya twinjira mu kumwimika. Watamaliza kumwungisha ndoa na kumwagia mafuta ya upako. So ndasaba sekretari yegere hano ayobore. Sekretari yakuje hapa. Ayobore iki gitabo ciwe. Aongoze ile kitabu yake. Ndasaba umugeni atambuke. Bibi harusi apite. Naye mutambuke bageni. Amasezerano yose iyatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Pare na Marene nabo basinye. Bizavaho ijuru rikavaho uwizera azabo ayo masezerano. Bizavaho ijuru rikavaho uwizera azabona ayo masezerano. Na certificate ni yawe sinya. Ariko abaririmbyi baha bagiye i Bugande. Waimbaji wameenda Uganda. Babahaye microphone bakaririmba. Sinayobye honesty. Uwase Sezerano yose kuko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Ndasaba abashumba bose baza hano ku gatuti. Anasema wachungaji wote wakuja hapo kwenye madhabahu. Ko mugiye gusengera abageni. Tunaenda kuombea hawa biharusi. Njyewe Bishop Kabasinga. Yeye Bishop Kabasinga. Mu bubasha mpabwa n'itorero rya Agape Solution Church ku isi ndetse n'igihugu cya Kenya. Uyu munsi wa none nemeje imbere y'Imana, imbere y'iteraniro ryose, ko yari umugore n'umugabo kandi bagiye kuzabana akaramata, kandi icyo Uwiteka yifatanyirije ntihakagire ugitandukana none n'iteka ryose. Amen. Tugiye kubaha certificate marriage. Iyi ni certificate marriage yabo. Isini ijuru rikavaho uwizera azabona ayo masezerano. Isini bizavaho ijuru rikavaho uwizera azabona ayo masezerano. Isini bizavaho ijuru. Tugiye kubasengera, tugiye gusenga Imana. Sinzi niba bari bupfukame gusa ariko bigire hano. Bari kuvuga ngo mwigire hano. Ndasaba Pastor Mutesi bamuhe microphone azamura asenga isengesho, natwe n'abandi bashumba tuberekezaho ibiganza. Mupfukame.
twese duhagurutse duhisha umugisha abana bacu. Data mu izina rya Yesu Kristo, ijambo ryawe riratubwira ngo kuko ari nta kigore kizabura ikigabo cyacyo kandi nta n'ikigabo kizabura ikigore cyacyo. Ijambo rikatubwira ngo urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi, ariko umugore mwiza umuntu amuhabwa n'Uwiteka. Bivuga ngo n'umugabo mwiza umuntu amuhabwa n'Uwiteka. Ni wowe uzi umugore ukwiriye umuntu, ni nawe uzi umugabo ukwiriye umuntu. Turagushimiye kubw'uyu muryango, icyubahiro ni icyawe. Abangaba uhuje bane nibo ubagirire neza, uzaba umwanzi w'abanzi babo mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu uzabarwane intambara bazi n'izo batazi, uhangane n'ibyashaka kubahangara. Uru rugo ruzaba rw'umugisha, kandi mwami uyu mubyeyi azabe mama pasiteri mwiza, azabe umubyeyi w'itorero, uzashyigikire umukozi wawe. Uru rugo ruzaba urw'amata n'ubuki, abantu benshi bazajya bavuga ngo wa mu rugo nka ruriya. Urakoze mukuru umwami, icyubahiro ni icyawe, tugukomeye mu mashyi n'izina rya Yesu. Yukora nk'Aburahamu, ubura amaso yawe, bari inyenyeri wizeye amasezerano ye. Yukora nk'Aburahamu, ubura amaso yawe, bari inyenyeri wizeye amasezerano ye. Isi ntibizavaho, ijuru rikabaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi ntibizavaho, ijuru rikabaho, uwizera azabona ayo masezerano. Tunatembea juu ya masaa, unaona kuwa naenda kwa haraka. Amen. Amen. Waende haraka, wabadilishe, wakuje waanze kuwaombea. Waimbaji wakuje watuimbe. Wamewapea dakika 15 peke yake. Naona sana yende tu. Bande bahari se kuna bahari. Isi ntibizavaho, ijuru rikabaho, ntibizavaho, ijuru rikabaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi ntibizavaho, ijuru rikabaho, uwizera azabona ayo masezerano. Hallelujah, hallelujah. Mwiriwe neza nshuti zacu mudukurikira cyane kuri The Pastor Zenata's Wisdom. Ndabakiriye rero, mumeze mute se? Amakuru y'iminsi mumeze mute? Weekend imeze gute kuri mwese? Ahangaha rero turi mu bukwe bw'umuvandimwe, mu bukwe bwa Emmanuel. Ni umuvandimwe wacu, yakoze ubukwe ndetse yimikwa no ku bushumba. Ni byiza rero, twari twishimye cyane. Iyo event yarimo abantu benshi bavuga ubutumwa benshi batandukanye. Twari turi kumwe na Pastor Mutesi, nubwo bwose arwaye ariko yegerageje kubera
kubera ubukwe bwacu aratendinga nawe yarahari ndetse anafasha mu muhango wo kwimika Pastor Emmanuel. Ndabashimiye rero, mukomeze kudukurikirana, mukomeze gukora share na subscribe, kandi mukomeze gushishikariza n'abandi kuvuga no kugira ngo mukomeze abantu benshi ibiganiro byacu bikomeze kugera ku bantu benshi. Ndabakunda cyane, ndabishimiye. Imana mu ijuru ikomeze kubagira neza, kandi ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe. Iki cyumweru tugiye gutangira kizaba icyumweru cy'umugisha kuri mwebwe. Imana izabane namwe kandi izabakomeze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.